Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pitu paduman huri. Tabi pun tetapi di kelasa saya agung. Ajo kutulis cuti paduman huri Lampung. Lapah coba ham aji paduman huri Lampung. Anjak zaman sakaji lahot tuyu gerinu. Pitu paduman huri tanda ham jama Lampung. Kimingan dang ia tepi lapah jejama pegung. Sai mak nyerai kimak karai, mak nyeduh kimak baduh. Dang angkah labung uai, labung batu mak munduh. Nunggal delom lasbani, luah kuhuk di pulan. Jema Lampung berani, kipak nengah tenggalan. Hua khatong banjir mak kisir, khatong baka mak kira. Dijanji mak ki mungkir, najin hugi say nampak. Teguh kisangun benoh, bani buluk kuawa. Sejimpang mak ki mondok, najin butahuh nyawa. Telu mak lesa tilah ya pegai, asal mak jara tilah ya kelai. Mak kenal basa palai, asal santoh laju do guai. Kisangun cipta kehaga, mak pandai rasa leju. Sabah bu iring doa, tilah niat telaju. Pak huma, pak sapu, pak jama, pak semapu. 10 pandai, 11 ngulih-ngulih. 10 tawai, 11 milih-pilih. Mak maksa di kehaga, sumang isi ni hulu. Wat say demon gaga, wat milih pucuk paku. 5. Wat andah, wat padah, ya ulah khappa ulih. Ki demon pedom dawa, rejeki laju malih. Belahiting sang tiak, ulih angkah sang ceting. Mulang usungan biak, ki haga mandi hiting. 6. Dang lakang, dang nyapang, mari pekon mak hanggang. Dang pungah, dang lucah, mari pekon mak belah. Lelaja kini pekon, jago di pekon nulun. Di indayan muakon, di luah tetap hukun. 7. Uwaina dang mebolok, kidang iwa nadapo. Baca penuyu lapo, jak batang niti pelok. Mak hasin lapok uyah, mak metoh tambah gula. Kininjuk nyani susah, pasang puluk rik pinja. Tabi pun tetabi zaman ram sunyin ni. Itu paduman huri pegung di payasungi. Segata saya tisani kulapok di jadudi. Saya ngarang jamaluni lagi lamon kuhang ni. Saya jawah ke saya khedi sang miana muari. Indani kuhang uti kilu tawai penghari. Tabi pun
5 falsafah huri. Tabi pun nabi tabi di kelasa sai agung, ajo falsafah huri tanda ham ulun Lampung. Lapah jejama hija falsafah nakam Lampung, tawaini batin raja ijah tuyu gerinung. Falsafah huri kita hadutuhun temuhun, utaham di dunia kenyin santun khik hukun. Bilang ni wat 5 makna ni temon buyun, pakai naram jejama kenyin beti dilakun. Bupi il pusenggiri hina bunyi pertama, liom di kanan kiri kingeguai sai hina. Kegadiri sai pokok kadang ngalah ko nyawa, kihinji hammak dapok baca lulus celana. Juluk adok kehua balak moneh maknani, masing-masing jahema pandai di ejongan ni. Sai batin ya junjungan tutukan sanga mahga, lainkah petutuhan tiregai pak nguha. Telu nemui nyimah menjauh dalih putungga, sai makai tilah khama sang muahi sang mahga. Khedok kemuahian kiriwat laju singgah, khatop dilom anjawan mak ngedok khasapunga. Keepak nengahnya puh calak tutup bahani, ki bebai ya di dapuh bakas lain jengan ni. Mak liom di kelasa nyemu lain sifat ham, di paya bugahasa nyani sai bahik tiram. Penutup sai kelima yak dosakai sambayan, asing buai pujama seiwa setulungan. Babih unyin ni mahga dilom segala guai, pak sang tiak bohga khenado yakin juwai. Dang tipik guai betik, guai helau dang nanggung, dipakai najin cuti tandani jahma Lampung. 5 falsafah huri nandako jama Lampung, ano ijah sai beti budaya ham sai agung. Tabi sai tuha raja disapa sai mupatut, sang buai sanga mahga lapah pegung dang luput. Payu jejama hija dang sapai ya telikut, hadupai entak ija segata hadu puput. Bekasi 22 Februari 2014. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun